Urobo wado ikpakome migwe o biko osege li governor na locha na mego novue ikwo urobo mejobi weje mudi awoke omolokwo wo nene yi party wo bana party na me bana ke me ho kokwo mejo oja urobo gri na ogano weje mudi awoke omolawale lele osia ose wo nwa lele osia mare no jana na urobo bana ile tumuku ki swamale kele awe wo vien kele awe wo kasa de mene awari ma ha me vo tori detana ebiko in ovome ekpakome ige ne urobo wa biko wa mudi awoke omorukwo wa ige ne re ngbikunuke no wa ke ya wa si ni ovo wa kwe wa so mo ma wa kwe wodi no vo ku tori chekona ayiwe ati aye obo yin obobo na urobo novo oya ngbera re ati eka fikiri die aike mama emirari appointment eva ikobokobo eyi na ke ewo eliyo ke yawo ho mama le be vuru bobo ne we biko we ja gwa ntuma obawo ke we jere yo woro yo kunu ikune te wo kunu na ke na ise mo ero edeke eke mekpetina wo kam ni mo aye e mo aye ovure ibirere yibobo yin ebiko eja gwa ntuma eje wo kotuma lele mudia wo tuni ovura mari na lele ujana no roboriana lele osewo wo ba okari mame awon turobo oke nwe no deru robo na kilo